Ajde nam teta Ivana reci nešto o ovoj radionici. Teta Ivana, okreni se i reci nešto o radionici. Šta? Ima kog ću postići. Evo sad radimo malo kolaž, tema je slobodna, svako radi svoje, malo da razriješi emocionalne konflikte. Dobro. Ajde onda Renata mi okreni da vidimo tvoje. Okreni, digni mi slikicu. Bravo. Ajde digni malo. Da vidimo. Wow, prekrasno. Idemo sada na... Aha, Leona, to nam je ovo nam je Renat. Bravo. Ajde Ivana, odi ti po svoju, ja te čekam ovdje. Ajde ti, podigni nam svoje. Bravo. Danas su svi sve pune ljubavi. Zakono, daj. Zvijezdo naša. A tek si počeo, dobro? Reci Valentina. Aha, odi tamo. Ajde da vidimo još šta tu imamo. Wow, ovo je stvarno prekrasno. Pozdravljaš ju. Pozdravljaš ju. Pukni, ajde, daj peć. Ovako. To bi da te pozdravlja. Ja sam podijelila I se veseliš A da vidimo šta nam vi ovdje radite, samo malo, samo malo. miksetu. Miksetu. Ajde nam Valentina reci malo šta sad, mikseta. Dobro, Toni će nam reći, bravo, dobro. Mikseta znači... Možemo malo to samo malo bliže, bliže, bliže. Ovo se vrti, odlično. A ovi gumbići? Ovo tu je kao Tako. znam neki oni. Dobro, odlično. Za glasnoću. Tako je, bravo. Za volumen. Paula nam je sad došla, šta ćeš nam ti Paula? Hoćeš raditi miksetu ili ideš tamo raditi kolaž? Miksetu, naravno. Miksetu, dobro. To četvero su veličanstvenik. Ajde da vidimo Ivana, pokaži nam, ti si nam najveća zvijezda bila u pjevačkoj karijeri, da vidimo. Čekaj. Isuse, Pinokio, prekrasno, da ga još malo zoomiram. Kako je dobar. Bravo. Jel ima veći nos ili veću kapu, Ivana? Nešto jednako. Jučer je bila razmažena, danas radi. Evo klinci, hvala.